Ovdje je napetija i napetija situacija, okružena sam prijateljima i roditelja naših super finalista. Vi ste? Ja sam Nikola Starčević i zaslužan sam za pripremu Radovana Stošića. A što bi u ovom trenutku, znam da vas prekidam u glasovanju, pretpostavljam, ali što bi u ovom trenutku poručili vaše? Također da bude svoj do kraja i da pobjedi. Pa ja vam držim fige svima i Mirko, vraćam se vama. Već si se vratila nama. Ajde, dobro. Konačno vidimo, zahvaljujući vašim glasovima, tko je mis Hrvatske i mister za 2010. Biću kavalir, pa krenimo od mistera. Dame i gospodo, vi ste odlučili da će titulu najljepšeg mladića, odnosno ako bi to u Hrvatskoj rekli mistera Hrvatske za 2010. godinu, ponijeti mladić s Jaruna, Radovan Stošić.